Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silin sang puya Chief Minister Puzoram thangan khopui chunga college engemozat mun marem lo taktaka omchu vei omati thuwa soi Mizoram Samagra Shiksha le Cricket Association of Mizoram te chuan kumnga chung dai tur thon thung voin khan an ziak Union Civil Aviation Minister Jayoti Radites India chuan voin khan Arunachal Pradesh khuljin thona Dornier 228 aircraft service mas abertur Pashigat airport atena vailiam India le US chuan an chevel remna le dan ro rel na thataka kengko turin the top chu an rel Chief Minister Puzoram thangan khopui chunga college engemozat mun marem lo taktaka omchu vei omati thuwa soi he thui voina government zirtiri residential science college building thar honna le NAAC grade A accreditation lomna income college campus dur tlanga bo sai man puina soya Chief Minister chuan government zirtiri residential science college building thar thatak an e wangle NAAC accreditation grade A an mo wangin alom pui thu soya khopuya college engemozat omin tam tak chu mun marem lo taktaka omchu vei omati thu soya zirna in sang te mason le anlo changklun zelna tur sarkar point ti takset angai tu thu soya government zirtiri residential science college mun ma thataka anjar phar thei chu alom pui thu soi ani higher and technical education minister Dr. Alal Thangan point government zirtiri residential science college chu NAAC accreditation grade thatak an mu cholom pui thu soin thona thatak zar nia ria thu soya hemia hian du tok mai lova kumsani somni pasiri assessment an ma chonne tura tuna grade A an mu ai sang mu tum turina fui ani Mizo rama mecha college ma saberani na te tuna science college thatak ani na te chu big ni na ane na ani thu soin he college in hlotina sang a mu te chu alom pui thu a soibok ani Planning and Program Implementation Department noe Entrepreneurship Development Center in Mizoram State Entrepreneurship Development Monitoring Committee malakna bozuya Mizoram Rabi Micro Startup Capital Comparison 4.0 abot sai more bogna chu Chief Minister Puzoram thangovin voin khan dorpui multipurpose hall ani a Chief Minister chuan Mizoram Rabi Micro Startup Capital Comparison 4.0 ti thate hna loman alhan Chief Minister Puzoram thanga chuan Mizoram Rabin ti siangna thil tum chu tha ti thu soin thil tangkai tak le tha tak ngai to chu hi abultana lian lo te ani fo thin thu le thil te re te an ngai te chu hlote na tlanga mi te hruai tu ni thin thu soya thil siam chu tha tak te then khat state pona tanga chok lu nge thin ma ni ram chu nge siam chu tak te mu tur om chu lo ma ti thu soya Mizoram a hian chu tiang zonga ngai vena la mu chu ale hriat chu tur tam tak om thu soi ani a theina chena entrepreneur 10 state chunga mi ngei raw material man ni se adu thu Chief Minister chuna soibok Chief Secretary Dr. Inu Sharma Metmok chairperson nibok chuan thu soin Mizoram Rabin ti siakna tumli na atuimi tak kumu palam le no panglam tel mu turan omle lomandong tura thanmi som pathum zinga mechia pathum anom chu lo momati a heng lomandong tu te hi sarkar chuan thla tham lovin a en thli thlai ji zel don atia lomandong ve the talo te po an thado big wanga dong ve lo an ni lo ti ria a beidong lova tang zol sa turin acha ani comparison tel zong te hi ni chung entrepreneurship training pack ani ba ka finalist te chu ni chung bootcamp nei puyan ni boka he ti siak na hian mi samseri pakhat in eltezinga ati tha mi som pathum khan chuani in an project a zirin cheng nu sarile si nga kheng an sum don na bultan atan pek ani Voin khan kolasi borsa pujon LT sang chuan vaireng te tlak lam ai tlang rama ramri kong lai te atloa ramri duty Mizoram Police ten harsana an nei lo te azot ngal pujon LT sang chuan Mizoram le Assam in kara mun engemozata kong lai ani chulo mamati thuwa soya hemia ta na malatu te chunga lom thuwa soya ramri kong lai thar te atlona aso manga kolasi district MJA member thanem takin an troi om ani borsap chuan kolasi borsap atan hunrei lo te chu alom thu soin borsap ani ma atanga aloral khathria to ramria kong lai te amuna tlo theya awma wangle ramri veng him tu Mizoram Police te mai chana amu the awangin lom thu soya police te har sana chu atheng anga malak puya tum thu soi ani kolasip DC hian ai tlang hom chunga Mizoram Police camp pasari te chu amal malina tlo chuak veka ramria duty Mizoram Police ten atulan manatan camp tina poisa cheng sang thum theu le silpolin panni theu ahlan ani ai tlang rama Mizoram Police duty te hian tuile enga harsan an to thu soin police te chuan an harsane te hi
thu nei tu ten sut kin saksen du thun soya pathianical ta zana thlipui tle khan ai tlang rama Mizoram police kem then khat chu a chem chhia kem then khat chu lo zui tlak lovina chhia a kem then khat an thuam thale ni in an soi bok Samagra Shiksa Mizoram le Cricket Association of Mizoram CAM te chuan kumnga chung dai tur tho na thu thlung voin khan an ziak School Education Department Secretary Dr. Zirmoi Changte so Mizono pang kai hruai nuam le tale ne tak tak te zirtir thei rol ani lai cricket an hanzir tur hi masona lomom takani atia CAM Honorary Secretary Pum Mamon Majumdar chuan an Paul ai wathu soin hun rei tak atanga ano be sele an do thu sam chu voina ti hlotlin ni ta atia Mizoram cricket talen nei tam takte zon chua zirtira kai hruai turin thei top an chua don thua soi ani Samagra Shiksa Mizoram le Cricket Association of Mizoram te thona tura hian abultan nan Aizawl khopui chunga sarkar school primary le middle school thanchua school soma kalpui ni anga kumthara tangin Aizawl pone district danga te kalpui zel ani ang thoho tur thunga tanga alan danin no pangten anjula ti boilo thei turang berin kar khata voi thum training an neanga sumle pai sen sungai zongjong le cricket thuam thil le training atana momo zongjong chu CAM 10 antum don ani thoho na thunga hian Samagra Shiksa Mizoram ayo in State Project Director Pulal Machuana le Additional State Project Director Pusilal Thanjiraten an hming an ziaka CAM ayo in Honorary President Purobat Lalfam Kimale Honorary Secretary Pumamon Majumdartem an hming an zianan ani Nini o Tourism and Culture Ministers Conference New Delhi ne Mizoram Tourism Minister Purobat Romai Roite yatel he hunain Indiaram zelena kumsam serpangana den chena Tourism le culture lama malakna te Minister tinan soya Tourism Minister Purobat Romai Roite zone Union Tourism Minister chu Chida Convention Center Satan Turin anin peiti shilin Union Tourism Minister chu Mizoram Chief Minister nen join da lung phum turin asoma Prasad sum release thoi turin ngen bokani Sports Minister ni bok Purobat Romai Roite zone Union Sports Secretary Sujata Chaturvedi le Sai Director General Sandeep Pradhan Muin Mizoram Tana Project Machop Ministry kota ommek te soipuya ti fel thoin tum thu minister hi anno shil ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Union Civil Aviation Minister Jayoti Reddy te India John Voin Khan Arunachal Pradesh Kolzin thona Donor 228 aircraft service masaber tur chu Pasigat airport atanga vai liam pus India John thu soin mar thak chu Prime Minister Narendra Modi sanangai poimo thu soya a department chuan khwalzin phur thona za pasari kumin chungin thotira tum ti soin heng zinga somni panga hi mar chakta na ruam manani a anjinga hin Arunachal Pradesh service tur potelani ati Minister India John thona manga mar chak in kalpona ti changklun chu sarkar la pui thil tum pakhatani thota lang bok ani vona thona thlok thar tur hi Dibrugarh to Pasigat chu lela bari in kar thok turani a heba kain tezu 0 2 ting Mechuka le Vijayanagar te po thona tholu tir turin malak ani thu tarlan ani India le US chuan an chevel ramna le danro re na tha taka king ko turin theitop chu anrel ni zana Washington ministerial dialogue 2+2 nei ani a heta hian India yo in defense minister Rajnath Singh le external affairs minister Dr. S. Jaishankar entela US lamatangin secretary of state Anthony Blinken le secretary of defense Lloyd Austin te antel ani in biak na hian ram pani ayo te hian ram dang nen thona lamte ral thuam le ven hin na lamte zaw ta kenan soi hova defense minister Rajnath Singh chuan US secretary te chu in biak thatak ani wangin lom thu wa shrila India le US in kara thoduna thatak chomnung zel turin anin biak na chuan ra tha achu abe se ati external affairs minister Dr. S. Jaishankar chuan tuntuma India le US in biak na chu khovel ram sang boina le harsana len tak antor mek lai ni ati a India chuan energy kam khop ane thenan Russia hena tengin engamazat alei chhong ti asoya ti la hian thakata alei chhon hi Europe ramten ni khata an lei ai point atlem te izokani ati US Secretary of State Anthony Blinken chuan Ukraine boina thleng meka ain rol dana India chuan din mun tiktak ati chian atul thua soya Russian President Vladimir Putin chu indona ti top tura nor atulani ati All India Radio News in competitive exam machon turita na zone la chana hun karten abo saithin ABS chu tun kar irin zandar kulachan ve atanga dar somin kar hian 100.1 FM gold channel ati chhole ani dona tuntuma hian geography subject 0 ni dona Dr. Amrita Bajaj Professor Department of Geography Shahid Bhagat Singh College Delhi University chon huna mangang he program YouTube channel AIR News official le Twitter
AIR News Alert ate chim thei ani Chanchinthar serti topna na tlang pui Chief Minister Mizoram thangan khopui chunga college engomazat hun ma remlo taktaka omchu vei omati thuwa soi Mizoram Samagra Shiksha le Cricket Association of Mizoram te chuan kuma chung dai tur thona thung voin khan an ziak Union Civil Aviation Minister Jayoti Reddy India chuan voin khan Arunachal Pradesh khwalin thona Dornier 228 aircraft service masabertur Pashigat airport atengna vai liam India le US chuan an chevel remna le dan ro renga thataka kengko turin thei top chu an rel chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani